Karbi Autonomous Council Lapen Area Society atum Kachirapen Assam Right to Public Service aputhak Chirok Togmai Kibi. Dhanseri Youth Association atum District Press Club asa hemlong birta mai kipha. Disama lakha hini ahawar kisukachilang ahem doko kapita kisung kipuna. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Thari Sarnong Clarhanse non birtang ton pen arjikha. Karbi Autonomous Council Akimi Secretariat Meeting Hall along Bini Assam Right to Public Service Ekaputhak Radaphan Kapachini Japhanpura isi Chirokta Mai Padupon. Area Society Lapen Karbi Autonomous Council atum Kachirapen Bini Secretariat Akimi along Assam Right to Public Service Ekaputhak Radaphan Kapachini Lapen Ali Kapalong Japuthak isi Chirokta Mai Kepatu Akrok Alama Puthak Kachithan Kachipare Aklong Paleda. Joint Secretary Birsing Ingti Alang Lipen Mayalong Kachitong Radaphan Kardom Pajira Pitjong Council IG Deputy Secretary Richard Rong Pipensi Chirok Tokepatu Akrok Alam Abuthak Thanpachini Pen Long Lepata Driving License Methang Ketek Lapen Kithi Kejangalu Ka Certificate Haihui Hem Totlun Pen Kilong Ki Joy Kialam Area Society Pen Kewang Agustin Milik Subra Kingor Bora Lapen Sita Sharma Atum Pensi Thanpachini Sorkar Kachari Kemisianang Jia Puthak Bukulia Rukasen College Athanbang Dr. Harvey Intikathar Pipen isi Thanpachini Alangli Rong Ru Kapaching Turalong Vidisia Atum Arpu Kiklemnang GTO Pu Choki Hular Bra Nije Yang Na he online apply Kuru Parigo Tar certificate, land certificate Hok, Javabandi Hok, income certificate Hok Jena He so give a PFC center plate that Amarset that go he apply could go like a bus para, Tasbara, and then go taken in Basil. District Press Club of Karbi asa hemlong Dhanseri Youth Association atum pen Karbi Autonomous Council Lapen Oil India Limited atumang bong lamton kachitok pen Karbi Oraratum Tha Kisung Avedet nang Jipu Birta Maikipha along Ningjepon DYA ahin pen kijongpon Paruke Thomra Sirkep Kebra Truck Square Kilometer Angkang Oil India Limited pen Kicharaiji Puati Malong an Kidobari Matum Akijoy pen Longle Pata Pinangji Hata Kidora Tumaphan Tower Si Kachilangahem Lapen Telecommunications Abarsai Piponangji Land Compensation Dangkatame Longle Ahem Pu Atumaphan Piserak Nangji Karbi Arisoi Jang Atumaphan Boring Abarsai Piponangji Daldili along Police Outpost Pinangji All India Limited Atumpen Air Lapen Water Pollution Abang Radpen Thang Akisung Abedenangji Paroke Thamra Sirkep Kebra Truck Square Kilometer Angkang Anki Government Pen isi Restricted Angkang Pu Pangdak Nangji Lapen Oil India Limited Atum Jangtuki Pur Pen Dhanseri Saituki Arada Tumaphan Thang Nat Kanahok Abedenangji Pusi DYA May Pujir Hanse Lapen Arisang Ho Atum Birta Mayalong Pangdakpon Explorations and drilling of natural oil in the Tardali Dhanseri area of Karbi Anglong. It is a good news that for all the first time, the Karbi Anglong will have such a work being done in the district. However, sir, there are also fear and uncertainties among the people living in the area where the work is to be carried out. Therefore, at this time, with an aim to ensure that the MOU signed between KASC and Oil India Limited does not have any negative impact on the life of the locals. We at DIY would like to make the following points of demand before you and your authority. Number one, free land pata to all the residents. In order to provide security and land ownership to the local residents, we demand a free land patas be given to all the revenue villages which fall under 396 square kilometer areas where Oil India Limited will be functioning. Stamehal ladak 396 square kilometer are low revenue village atum a future kupilo keman po. Bangso puthak Kladak alam ni tunun puta long lela. Lapen ke haladak
forest area long abangke All India Limited atum 5.6 hectare abangke atum land allotment and law forest department atum land allotment and law stamila revenue village a long list status quo kopilo ke manpo lalu la simil tum Karbang Lautan Mas Council atum aphanki pulkang tungo bangke la 396 square kilometer arlo kedo la sa reduction arlo kedo revenue village puno forest village puno la kedo arlo tumhan an bangke equal land composition PF nangje la penke la soy area bangke restricted area si ceman depo development zone thang ta development tum claim pon pelo la kosi corporate social responsibility a tengpen haladak lang water facility school facility dapat ke health and education facility telecommunication facility lah hai company tumpen paklem pon am konsil tu RDP pon anji lalu ni tu program tu make nasi la doluli dhansuri area long revenue village doan tu maphan prabjin pen long le pota bang pipon prab nang po ate Karbang Lautan Mas Council pen kipu bang ke long le pota ke joy pusi pipon ji pusi penangan pace tham lo stami ke dam tang nikan isi hiniang bong rata tum penangan pota apply tum dolo stanon puta marita pata kelong pon apai kompik lang long pon loinut bahini tum long lo stami ake joy pen pota ke ron ko apai kompik lang lasin itu ke chuni Lumbajong constituency ke parlo di sama lakha hini hawar si kachilang ahem medical sub center doko ka phitta hala daga rongara tum kisung ke phonang abirta kat nisu samlong nangle Pinpur Ponme Lumbajong constituency di sama lakha hini hawar Karbang Lautan Mas Council Health and Family Welfare Asai campaign rong atoka no kisu kachilang awar sai misenang ji puma thaponsi di sama lakha hini hidim timu rong along kisu kachilang ahem medical sub center kimrang pono bonta pining an ke ningkan kep leng tu edo sita ahem kangpu ponpe de rajok manghu mimi alam binonglo pusi Lumbajong yutti matum kahomri damahut thekdam nonglo lason si hata kitu aratum sitame la pusona kisung komentu si jokpon un poma puta ningduk cepaklang ponringti athe haladaga aratum kisu kachilang ponjia phan dowa imu chunam dam jia phanta kilometer kresia jak manja an damnangji lason si laso akisung pen cipajok ponji pura Rathur Pak pen Karbang Lautan Mas Council Health and Family Welfare Asaikam EM Khonsing Rong Pia Phan Kidamtang Surini Rakrinar Kebaningkan Pinpur Alo Pidamlo EM ahin pen sitame doctor nurse nang toy po pusi lamchak nang chipidun pusi rong asaratum pen thapachinidun bonta piniarnian ke laso medical sub center bangke biro chenong roisi chemantet ason lo pusi Lumbajong yutim atum kahomri damahut thekdam ponlong lasi prabjin pen laso kiso kachilang ahem kang pupon sirak nang jia phan elwachi maipu elvin timunga hin pen Karbang Lautan Mas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbang Lautan Mas Council Health and Family Welfare Asaikam EM Khonsing Rong Pia Tumapan Juning Ripon Pedo Nako humuri bang lo atau tum Lumbajong angkang pik ko humuri tamut la puson theklang lo di sama nomor 2 long pustame medical sub center ki majer ding biglo sta piniani rata thelong prong lo la son su dolang la bang so I hem kim de la get 2010 and 11 aning kang si ki ko pipo se piniani ta nang pipo de la si nila tum Lumbajong yutim ben la bang so I hem jong si prabjin pen la bang so aning kan jong si tupe polote ini tum kace song bang pada ponji pipo na polotang te kidamtang kuning an ke ningkan plilo alang li medical in charge IEM halak Khonsing Rong Pi nilo to memorandum ki pi ke pajiram dol halasut alang li long nilo to long voice record ke dok video record do halasut alang di sama arada phan alang kecicak do di sama nomor 2 la bangso medical sub center bangke ciklo joniang bang balote la bangso hem nang kang pulo doktor nurse tuman dak nang kitoy pa dowek po pusa alang lam cak nang cipidun bonta piniani alang li alam cak lamcak pakijoy hong si mandat alang li ciklo joni gali ningkan pho non alang li EM aptam sa kijut po lasi ajat punon non BJP government pada Karbi lo atau Mas Council kacari labang so government kacari po antum ke poriborton sarkar po selang tum cipulo bonta dak disama nomor 2 hawar ke poriborton gali development na tum apil na thelong lo
ahem thelong ahem maluk ku pisik ke ma thelong na tu lasi labang so hawar hangke development pinianin ta cuma dak long lela lasi ni tu mangke ning oilo apa ni tu mangke labang ke jong si Karbi yang long autonomous council atum bustamel labang so ahem nang cilana ne matel prabdin man eng pupe pudan ni tu ke hem pak Lakha truck bitung reng thama constituency ke parlo kedam tang phai kunini phai inquiry truck ani anarlo por phai krehini rachiti ma por malompen local MSC mate Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen achor sangpi kacheteron pi atumari dengpen rarapan title for forest land alu lapen pekar omhehui keron pon title for forest land alu lapen pekar omhehui keron aja make chingsi hanthora rong along longri habe harsing teron ahem achataya long paduponsi Ronghang Forest Reserve along le angkang kapoche katu kabe don paru isira don plikep ahem tuma phan title for forest land under occupations alo pajirpon laso phit tumpreng open state along ratchari amai ke padupon along rara tuma phan pekar om ke pajira sai tengpon Jameg along Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Moha CM Achor Sangpi Kachiteron Pi MSC Richard Tokbi MSC Ramsing Timung nominated MSC Chandra Chetri West Karbenglong District BJP Amepu Radib Ronghang lapen West Karbenglong BJP Mohila Morcha Amepu Purnima Katharpi atum chitongdun May along Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang alam thiki jaipon ke ruaratum kenang soda sondo anta sorkar ke doa parti si nang pajir thekji non amat BJP a party si Delhi Dispur lapen dipu anta kachari Karbenglong Thomas Council longta Dr. Tuliram Ronghang ke japon Team Karbenglong atumsi kachari opposition na party atumke alam si soy pokcho latum rarapan thangta nang pithekte lapen thangta nang rap thekte lasi raratum sorkar ke doa party BJP asong alongsi tunangji pusi lamthe jai dongka mukam rong supi pen pherangke Kelvin terang pen nang kilo birta non malom sopor phan birta mongton pasina Why is it so hard to find sunglasses in frame that don't fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस नाली तुम आजो फिलो दवाई दारू किलो कसिक साक दोमा दो पुलो तांगते नॉन पेन के माथा नांगनिलो आलोन मेडिकल स्टोर के चेंगसी कार्बियांग बोंग पेन कांपुचेंग फार्मेसी लबांगसो फार्मेसी लाके 24/7 इंपुलो लपेन आजादा दवाई लेनांग जिसिता लदाक लोंगपोन एकजे लपेन किलोंग लिया दवाई नांग जी पुलोते ऑर्डर पिकांग लोते प्राप्जिन पेन लोंगपोन एकजे Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitumta Humri Ignon. An Sose Kachini Jiapan La Abel Kipia number along Humri Iktame. Dihina Mopit Puthot Birtalong Bangtulo. Ada porphai kresia por kuligong hitialong saiketikia ningkehang arada tumaphan agriculture asai kampen hanjang lapen matima chilikeron pona birta pherangke bisnulek thepen katnu saimlong birta nangpale anan kiling kachiri pona melong biren tisopensi meyalam the lapen aluhi kapachini por en pono bangso meyalong abarim BLCC a chairman Babu Inti Manpeng aluhi Pokajan Municipal Board of Vice Chairman Sundor Inti Eastern Karbenglong College Alothan Bang Ramesh Kathar Dikonto Bora Pencenglok ketikidingetum Chitong Dunsi Meya RD Bidun Ringti
babu ing tipen lam theke jai pon lake Karbeng non Thomas Council CM tuliram rong hang lapen Karbeng non Thomas Council speaker atum kepor ipian ajoksi bogajan MSC ahawar angkangta penang an kacing thurasai claim pon long lo lason si open state ta arong tin thak thak kikim pacetang lo community hall ahemta penang an adim ke kimrang pon long lo ICDS ta Borjan MSC constituency angkangke pacetang pon edlo puta than pachini pon non prabjin pen pekar om la pen tin tame ron pon thuji puta melong pachini pon bangso melong katu kabe bang pharu hini ara phan hanjang la pen matima achiri ron pon lo Lumbajong Yutima Hin Pen Kechingsi Angdeng Inter Lumbajong Village Level Football Tournament ke patu jiadim Thesua Jur Pathua Klamalong ke Bangchira Saike Klempona Birta Kat News Samlong Birta nang pale Lumbajong constituency ke parlo Kechingsi Angdeng Inter Lumbajong Village Level Football Tournament patuponpo lake penap mate matijong ni pha ICR ni Thesua Jur Pathua Klamalong si opening match mate Kangpu Ponjia Phan Sikang Pontanglo lasi Lumbajong constituency hawararat atum do anta kacetong dun petia phan Lumbajong youth team amepu Alvin Timung lapen Lumbajong youth team sport secretary atum juning ripon padu Iritum inter village level of football tournament so itu Lumbajong angkangpi rong alupen kitekiri labang so itu wikini teman kang tu pon pon labang so itu thik pon do asla so bang so ke pathu pon mangke pinap matijong dari sipen mangke kiceng pano adim lake 5 kilo lamding rot kisojor pilong si pathu pon asi pinin itu kato kabe labang so ke pathu lo alira cham ki pidunje phan ladak 5 kilo thesojor ahawaralong ke doan ki bi ki thi apente angkli mang phar sarpi sarphur pen arat ke doan pen sarkari sarkaman ronga sar pen chenglok sarkari kang burat tuman ke doan tuman pusne pinak labang suke pat suke chenglok alira cham ki pidun pen itum Lumbajong yutti matumhan kang thur ponje phan wat tumahin pen bang hiu jumi ki long poni phas itu he pen tu phan nam ki tong bon peje phan se kadok e henda chunung rilo ning che polo bang ni pase chuning rilo ado kawe arong timen tame athe iltum Lumbajong along tame rong tame ke thekser ser atim tum do mate abang putum do lasi latum tame bang peladak nang cepak lang ni machi niltum Lumbajong yutim hen tame chuning rilo tapenali tum idor ke pope jersey avedet buda avedet potum tame ladak baing non nang palik non niltum Lumbajong yutim hen pen niltum unan kenal tum hanang gori pidun po athe ubi porma niltum ladak Lumbajong tum thedam long lo rong along kami naltum patu texture ser tum do lasi niltum mathala Lumbajong yutim pen labangso rong pen rising star mate alang nitum methang jungjung man ke texture tuma phan niltum kang thuji phan niltum kabori pondo lasi non Lumbajong mane rong mane village level bang niltum ki deng panang ko ke lalo lasi Lumbajong along non niltum kidoke headquarter Karbeng no headquarter bons tame ladak thipik pik club do bons tame ladak niltum Lumbajong asubek inut bakta ketetan along niltum platform hok kami lidundelang kapit kong kami lidundelang as niltum mathalo je labangso Lumbajong asube ke tumhan niltum kang thur ponji mate aprang ke dunje phan lason rising star tumhan niltum aprang ke ponji phan niltum Lumbajong yutim pen mane kaburi pono lasi nalitum tame ajat ahormu abidet pustame naltum ningchipo inang nelo abidet purnang bundret puman kalilo jonti le abi punon ajat tame naltum bainon lapen cepate den inon lapen tadak muthapor naltum cepate den non pusin naltum naltum kado ko tame chuning rel Lumbajong yutim hin pa asi kado ko biara tame miston po pusin ningchithelo adong kena kapachu kiceng sigi atima bangke langmili hin pen lapen langmili rong pen dak kasono puji horong marjong politik ni ini atimang bong siji popon popen abangke Pinia Birta kala 5 sekang toniglo dumai thakmi kurwang thu